अस्सलाम वालेकुम टीवी बालम गंदवा हुरी हबे फनवस मरबा दनवं अन मे बगत मे बदल कोली बीएमएल अफोर्डेबल हाउस मशरू गे दशुं हुलमालेगा इतुरा मे तरगी कुरा एगारस दे का अनुवतिया हाउस यूनिट के बिंगा एलुम गे रस्मियात तिबेफना हमे अगेंस्ट देन मट्टका अदे मे रस्मियात अशरफ कोद्देवानी रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइजु BML Korea Migenda BML ge affordable housing mashru ge dashun Korea Migenda housing unit tang imara kurum ge masagatu ge teren jumla tinghas atu isatta fastolas housing unit imara kurumang hamache faibave ei hulumale ge itura mi bilmale gaves imara kurumang hamache faba housing unit taka kiga mi de dosta hoka mi bani hulumale face eken adi mi sarhattu gaves imara kura mi flat hoge itura bilmale ga imara kurumang hamache faba flat hoge binga alafa emaseke butuke amali maseketa fashafa me Beijing के अपन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के इतुरा चाइना मशीनरी सा आधि हम मियाँ की गराज के कुफर तक कमापा अमीन कंस्ट्रक्शन रशीद कार्पेंट्री आदि FW कंस्ट्रक्शन मी कुफर तक अमी हाउसिंग तक इमारत कुरुमा हवाल कोफा में बने मी मशरूता का बलालायरुगा मी मशरूता की का मी इमारत कुरा हाउसिंग यूनिट तक के तीन कोठरी के अपार्टमेंट तक ही मैंने हाउसिंग यूनिट तक आदि मी निस्बतुं कुडकु ये दक्कागे mahum kuli dakkaage milkuwa gota imare kuruma hamajefawa house unit takka kam faha kolleve BML ge amazaki miharu mi imare kuram fashafawa house unit tawke maseke dehas ashavis mana aharuge metere hame dammaira mi maseke tan ekkon ani malum adi hama miyaki ka faha kolleve BML ge CEO mi ge kurin ham kurawa fa bave mi house unit tahke kuda kuye dakkagen mi imara kuranwata kuya du kuratan taka buma ekiga mihar hada for hisab taka balala eruga gagan kadiha ha rufiyan ha wara mi kuli gotuga kandelu mani ma fawakan e miharuge hisab taka gota kama balakam kawani nama ade mi gitara bes afaha kolleve sarkaru mi kuriya genda boya bhaikam ge scheme ta hoge tereng mahum kuli dakkagen mi flat nuata house unit mil kuwa gotang mi ege ituravve sama mi kuli kuda kuye ekkon dakkagen ganeve gota mi tarage kura house unit ta keves eba himene miharu e maseketta kurane kumfuditan hoto mattaka imara kuruma behe buzaren maseketta kuramun e gendani megutun e farataka mi e maseke kuriya genduma beenuma farataka proposal hosharumge fudsato madama geniyalan hulwala febave eya ekiga e maseketta kurane farataka bin hawal kuruma fahu miharuge meden ha taga mi house unit tan imare kuruma ves e maseke feshman hamache febave kaganakan ha hen ha mi housing unit tarage kurman hamache fawa kam faha koleve mi mashruta ki mi har sarkarun kuriya genda boya vaikam ge scheme ta ge tereng himene mashru ekam faha koleve sarkaru mi haru mi wani boya vaikam ge mi boya vaikam beenun je fati be farata kan hasuko ge housing scheme ta ken hulwala fa oin eruga e de scheme ves mi go mi
application hushalumge fursata hulwala fa ebabe egutun flat adi gochang etumge fursata vettavs ami hulwala fa me bani male sarhadduga mi dirule no tamalege dirule rayitunna malege ravve hinnan hasakoggen mi scheme ta kuriya genda iruga hulmale timmana fevehi adi hulmale devana fevehi ge turan hama avilmalega ves ami flat tan ala iruga mi rasmale ves goti tirma hamache fa bave adama miya eki ga miharu ಗುಳಿಫಳು ಮೆಸ್ ಅಗೋತೆ ದೂಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆ ತಕುರೆಮಂತ ಇರುಗ ಗಿರಾವರ್ ಫಳಕಿವೆ ಸಲ್ಮಣ್ಣ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ತಣೆಂ ಎ ತಣುಗೆ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ಅಮಿಹಾರು ನಿಮುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆ ತಕುರೆಮುಂ ಎಗೆಂದಣಿ ನಿಮುಮ ಐಕೀಗ ಎ ಸರ್ಹದ್ದುನ್ ಮೆಸ್ ನುಮತ ಗಿರಾವರ್ ಫಳು ಮೆಸ್ ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಮ ಗೋತಿ ದೂಕುರುಮಂ ಹಮಚೆಫ ಬವೆ ಐಕಿ ಸೈಜ್ಗೆ ಗೋತಿ ತಂ ಎ ಸರ್ಹದ್ದುನ್ ದೂಕುರುಮಂ ಹಮಚೆಫ ವಾಕಮೆಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಅದೆ ಸರ್ಕಾರುಂ ಮಿಹಾರು ಮಸಕೆ ಕುರೆಮುಂ ಎಗೆಂದಣಿ ಮಿ ದೌರುಗೆ ತೆರೇಗ ಮಿ ಇಮಾರೆ ಕುರಾ ಹೌಸಿಯುತ್ತಹುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಏತಂತನಂ ರೈತುಂ ವೆತುಮಟ್ಟಕ ಕುರೆಂಚೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಎಗುತುಂ ಮೀ ಹೌಸಿಯುತ್ತಂ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ್ ಫೆಶ್ಕೆಂ ಆರುಗ ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶ್ಮ್ಗೆ ಕುರಿಮ್ಮೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಿವಣಿ ಗೋಚಾ ಫ್ಲೆಟಂ ಎತುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತಂ ಹುಳುವಾಲಾಫಾ ವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಅದೇ ಬೋಹ್ಯಾವೆಕಂಗೆ ಮಸಲೆಕಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ವೆಸ್ ದಿಮಾಫಾವಾ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಬೊಡು ಮಸಲಕ ವಾರುಗ ಬೋಹ್ಯಾವೆಕ ನೆತುಮ್ಗೆ ಸಬುಂ ಏಕಹಾಲ ಮಸಲ್ತಂ ಮಿ ಕುರಿಮತೆ ಎಪವೆ ಹಾಸುಗತೆಗ ಮಾಲೆ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ವೆಸ್ ವರ ಕುಡ ತಂತಂ ಕೊಳುಗ ಮೀಹುನ್ ತಿರಿಳುಮುಂ ಎಪ ಆದೆ ಮಿಫದ ಕಂಕಮಂ ಹಲ್ಲು ಗೆಣೋಮ್ಗೆ ಗೊತುನ್ ಸರ್ಕಾರಂ ಬೋಹ್ಯಾವೆಕಂಗೆ ಏಕಿ ಸ್ಕೀಮ್ ತ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದನಿ ಬಾಕಿ ಮಾಲೆ ಎಕನ್ಯೈ ನು ಮಾಲೆಗೆ ಇತುರವೆಸ್ ಆತೊಳು ತೆರೆಗೆ ಏಕಿ ಸರಹತ್ತಹುಗ ತಿರುಳೆನೋತ ರಾರಶುಗೆ ರೈಯತುಣ್ಣ ಹಾಸಕೊಗ್ಗೆ ವೆಸ್ ಬೋಹ್ಯಾವೆ kamge ami project ta kuriyan eba gende mego talmena faha kulwen hamara sul jamhuriya dr mohammed moizu atul teriya mi kurebe datur fulta hugaves eki rarashuka boyave kamge eki masaketta kuriya gendu mattaka mi housing unta imare kuru mattaka kumfunitaka hawa ko fawakan adi bay rarashuka hama bin hikka esarahatta kun got du kurumge kantataka mifada mi boyave kama adi iksodi beenuntaka ves mi bin hikumge masaketta sarkaru rarashuka atul terega ves akuramun gendawa kam faha kolve adi hama miya ekega ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕಾಗೆ ನುವತ ಸರ್ಕಾರೋ ಮೀಮಾರ ಕುರ ಫ್ಲೆಟ್ ತಹುಗೆ ಇತುರ ವೆಸ್ ಮೀ ಮಿಹಾರು ಹತಂ ಫಶಾಫೋರಿ ತಂತಂ ಮೀ ಗಿನ ದೊಸ್ವೆ ಫೋರಿ ತಂತಂ ಹೆದುಮಟ್ಟಕಾಮೆಸ್ ಸರ್ಕಾರೋ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೀ ತಾರಫ್ ಕೊಗೆ ಲೋನ್ ದೂಕುರಮುಂ ಎಬಗೆಂದೆ ಹಿಯಾಬಹಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ದಶು ಸರ್ಕಾರೋ ಮೀ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ನಗೆಗೆಂ ಮೀ ಗೆದರು ಹೆದುಮಟ್ಟಕಾವೆಸ್ ಮೀ ಫುರ್ಸತ್ ಹೊಳವಾಲಾ ಫೈಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಅದೆ ಮಿರೆ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ಮೀ ಇಮಾರೆ ಕುರಣಿ ಬಿಯುಸಿಜಿ ಹವಾಲ್ ಕೊಗೆ ಇಂಹಾಸ್ ಎಸತೆ ಕಣ್ಣುವದಿ ಹೌಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಮಾರೆ ಕುರುಂಗೆ ಮಸಕೆ ಮಿಹಾರು ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಮಿವಣಿ ಮೀ ಹೌಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಮಾರೆ सरहद्दा वडायकें फ़ा एंकम बुमाई की कारमंती बेफना हमें मिया हिसाबों में रस्मियातु वक़्तुंगे नस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء
قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صدق الله العظيم अस्सलाम वालेकुम हाजरी वडागन तिब्बेवी एम्मेहा इज्जतरिं मिरेगे मी उफावेरी हफ्लायकी अदुगे सरकारुगे बोहिया वहिकं एम्मिना मी सियासतुगे दशुं हुळुमालेगा गायम कुरा एंहास एस्सतेक नुवदिहा हाउसिंग यूनिट मशरूगे अमली मसेके रस्मीको फेशमुगे उफावेरी हफ्ला मी मशरूगे मकसदकी राज्यगे हुरिहा रयितुन्ना एफोरा फशुगा फेमरू रंगाळु बोहिया वहिकं फोरुकोद्दिनु मी देमेहेट्टेनिवी सियासतेगे अमली तसव्वुरुगे फेशुं रईसुल जमहूरियागे इरशादगे दशुं मि गौमी तसव्वुरु फुरिहम कुर्मटका मिफदा मशरूत रेवुमा हिंगुमा बेलहेट्टुमा मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंदनी इस दौरें अदा कुरमु बैंक ऑफ मालदीव्स के सब्सिडरी कुंफुन्य कमवा BML अफोर्डेबल होम लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हिंगा मि मशरूअ की बेइजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप BUCG या हवाल को गें कुरिया गेंदा मशरूए मि मशरूअ की बोहिया वहिकम बेनु विफावा दिवेहि कोम्मे रायतक रक्कातेरि एकशीगेंवा अदि एफोरा फशुगा बोहिया वहिकम फोर कोद्दिनुमा दौलतुंदे इस्कं हाम कोद्दे मशरूए मि मशरूगे सबबुं दिवेहि राज्यगे रव्वेहिकं आ उस्मिनक वासिल्वे दिवेहि मुज्तमौगे कोम्मे गिंतिये अदि फंतियेगे रायतकु शामिलवाणेहिं बारुवेरि मुज्तमोए बिना कुर्मा एहि तेरिवेदेने Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Tonight, we gather to mark the official groundbreaking of the development of 1,190 housing units in Hulumale, a significant step in the government's vision of Bohiya Wahikang Emena to ensure affordable and inclusive housing for all Maldivians. The Ministry of Construction, Housing and Infrastructure plays a central role in implementing and overseeing projects of this nature, contributing directly to the realization of this national vision under the leadership of His Excellency, the President. Implemented by BML Affordable Home Leasing Private Limited, a wholly owned subsidiary of the Bank of Maldives, and executed by Beijing Urban Construction Group, BUCG, as the main contractor, this project will deliver a modern high-rise residential community designed to provide safe, comfortable, and affordable housing for the residents. This project underscores a key national priority to make safe, adequate, and affordable housing accessible to those in need, while contributing to a more inclusive and resilient future for our nation. अदे मिहफ्लागा एम्मे फुरतमा ओन्नानी बैंक ऑफ मालदीव्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदे मैनेजिंग डायरेक्टर अल्फालिल मोहम्मद शरीफ मिहफ्लागे बैवरिना मुहातब कुरवा वाहक दक्केमु It is my pleasure to invite the CEO and the Managing Director of Bank of Maldives, Mr. Muhammad Sharif, to address the gathering. CEO and Managing Director of Bank of Maldives, Mr. Muhammad Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Alam dagawari Allah subhanahu wa ta'ala ya hamda syukur kurang.
सलवात अस्सलाम लेबुं यदि दुआ कुरानी मी उम्मत के नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी दुआ का इखले फान के इतर आलुना मित्र सहाबीन शामिल कुरा इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइस मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब वजीरुं रईतुंग मज्लिस के इज्जत मेंबरुं चाइना राज्य खंडलवा फाहुनवा सफीर हिज एक्सेलेंसी कोंगशियन वा बैंक ऑफ मालदीव्स के चेयरपर्सन अहमद अली हबीब बीयूसीजे के चेयरमैन के हास मंदूब जंग शियो शुअन बीएमएल अफोर्डेबल होम लीजिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हसन शाम महफला हाजिर वडांति बेमहा बेफरुं अस्सलाम वालेकुम वरब्बा जोरे कयदे अदि हुरिया बेफरुन वरहूनो मरहबा दन्नो मिरेकी एमेना बोहिया वहिकम मिमशरू के दशुं Ministry of Construction, Housing and Infrastructure Guligan, BML Affordable Housing in Hulmade Gala, Ituru, Egarsteka Nudia Unit to get Binga Lumuge, Ufaveri Hafla Bevere. Arugan Reg Haflaga, then we Fadan. Rayatuna Dimafava, Emmebod Itimai, Masala Kamgawa, Bohia Wahikam Daimi Haldehodawa Devoma, is at the Raisu Jumhuria, Dr. Muhammad Muiz. ඉස්නංගවෑගෙන් ෆෙට්ටවි එම්මෙන බෝහියා වහිකං සියාසත මිදනී හලුවිමිනෙක්ග අමලී සිෆන්නම. ඒක දිරිහුරි මිසාල විමශ්රුවකි. පීග කුරින් රාජ්‍යයක මියදද මිහාවස්මිනෙක්ග තෆාත් කොන්ට්‍රක්ටර්න දීගෙන් අගුහෙවකො ෆ්ලෙටරමුග මසෙක්ක මිබාර මිනුක හිඟා ෆෙන්නුවේ. මීග කුරින් මිෆද මසෙක්කත නිම්මුම දීගු මුද්දතෙන් හේද වෙෆවේ. එහෙනස් ඉරාදු කුරවියා අල්ගොන්මෙන්ගේ මේ මශ්රුවකේ 2028 වන අහරුගේ මෙතරේක නිම්මාලානේ මශ්රුව මසක්කතක මිබාරමිනකි දිවෙහි එතන් හාස් ආයිලාතකෂා අද අල්ගොන්මෙන් නවස් උම්මීදා උෆලා හිංගම ජෙහුන් ගෙඩවාන කමේ මේක ඉතුරුන් මේ බිය මශ්රුවගේ අනෙක් කාමියාබියක මෙවනි බෝහියා වහිකම බේනුවෙෆවා කොම්මේ දිවෙහි රයිතක රක්කාතරි එකශීගෙන්වා අද අයිෆෝරා ෆටුකා දිරුවල වේන තනෙන් හොද දෙවේති. මිදියාහර ඔක්ටෝබර්ග එම්මෙන බෝහියා වහිකම් සියාසතක දශුන් අයිෆෝරා ෆටුකා බෝහියා වහිකම් ෆෝර කොද්දිනම යවලාන් කුරෙවිකන් දියුමායකෝ ගෞමි බැංකුගේ හයිසියතුන්නා රාජ්‍යගේ මේ බොඩ් බැංකුගේ හයිසියතුන් බැංක් ඔෆ් මාල්දීව්ස් මිකම් බලාගති හැමකන් රෙගියුලේටරි ෂර්තෙක ගොතුගෙන්නු मी अड़कन में फखर कमाए को अदा करेंगे है गाँव में जिम्माए के गोतगा आदे गाँव में के इक्तिसादी कुरियरुमा ए गाँव में के बैंकिंग निजामा उन्नने वरब बोड़ा गुलिला महिफा अड़कन देखे गोतगा गाँव में बैंक के में इस मसूलियत की हम एक माली फ़ायदा हो दुबेनु एक बदलुगा गाँव में के इज्तिमाई अद इक्तिसादी तरक्की बेनुवा मुहिम मशरूत तक इन्वेस्ट को ರೈತುಂಗೆ ದಿರುಳುಮ್ಗೆ ಫೆಂಬರ್ ಮತಿಕುರುಮಕಿ ಗೌಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎದ್ದವರು ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ಗೆಬಿಸಿ ತಕ ಹಿದ್ಮದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ವಾಯರು ವಿಫದ ಮಶ್ರೂಗೆ ಸಬು ರೈತುನ್ನ ಮಾಲಿಕೊತುಂ ವೆಸ್ ಉಫಲನ್ ಜೆಹಿಫಾವ ದತಿತಕ ಹಲ್ಲು ಲಿಬುಂ ವೆಗೆಂದಾಣಿ ರೈತುಂ ಆದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರುನ್ನ ಲಿಬೆ ತನವಸ್ ಕಮಾಯಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಸೆಗೆ ಮಂಫಾ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣ ಕಮಕ जुमला तिंगास दोइसा त फस्टर फ्लैट रुमा हम जेफावा में मशरूग दशुं मिदे हफ्ता इंहा दोस्तरे मिवनी 27 तेक हाउसिंग यूनिट के मसक फटाफा अदि मिरे बिंगाळे इतुरु 11 तेक नुवदि हाउसिंग यूनिट आयको जुमला देहास असते का नुवदि यूनिट के बिंगाळे मसक मिवनी फेशिफा इरादु करविया अने 3 तेक फस्टर 17 यूनिट के बिंगाळा अबली मसक मादमारे फेशन मिरे मिमसक फटा यूनिट त इमारत कुरमा अड़गन में हवाला को फामी वनी बेजिन अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप BUCGIA की बैनल अक़वामी गिन तजुर्बा तक होदा फवा कुंफुन्य अदि राज्य के एक प्रोजेक्ट तब मीगे कुरिम वेस हिंगा फवे एको तो वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे तरक्की कुरुम फदा बोडेति हरदना मशरूत तकुं कुंफुन्य काबिल कमनी साबित को दीफ बेरु के कुंफुन तो के इतरुं दिवे तिंकु फुन्यक वेस मिमशो के दशुं हाउसिंग यूनिट एरुमुगे मसक मिवनी हवाल कुरेफ दिवे कुंफुन तक बेरुगे कुंफुन तकु मिफद मशो त हिंगुमकी राज्य के इक्तिसादश कंस्ट्रक्शन दायरा लिबे बोडु कुरियर मक्कां फाह कोल्ला दिवे कुंफुन तक वाहक दक्कायरु अळगंड हाउसिंग मशो नूं एहम वर मुहिम मशो तक वाहक दन्नवालम बेणु आदे
ඒ සරුකාරම් වරක් ගින ඉත්තිමායි හල්ලුතක රයිතුන්න හෝදවා දෙවම දිවෙහි කුම්ෆුන්තක හවාලු කුරබ්බෑගෙන් රාජ්‍යගේ හුරිහා හිසාබෙක්ග එෆ්හර අවස්පීඩුග හිංගමුන්ගෙදවා ගින ගුණ මශ්රූතක් මීගෙතරෙන් ගින මශ්රූතක බැංකින් උසූල්තක ගවායත්තක එක්ගොත කොන්ට්‍රක්ටර් ෆයිනන්සිං බැංකුන් හමජසාෆවනි එකමකි රාජ්‍යයක වරක් ගින ගුණ ව්‍යාපාරිතක අධි කොන්ස්ට්‍රක්ෂන් දායිරාය ආද බැංකුවේ කස්ටමරුන්න මම්ෆාලි බේනකමක වාති මිෆත ෆුල්සත ෆහිවකෙන් දියුමුන් එෆරාත්තවගේ ගාබිලුකන් ඉතුරුවේ බොඩති මශ්රූත හිංගුමුගේ ඉතුබාර ලිබිගෙන් දාන මීගේ සබුන් කොන්ට්‍රක්ටර්නා ගුලිෆාවා එත කුදි අධි මෙදෆන්තිගේ ව්‍යාපාරිතකෙන් ආෆුරුසත්තක් හුළුවේ මුළි ඉක්තිසාදුක ෆෑසා දවරුවා මින්වරු ඉතුරුවගෙන් දාන බැංකුවේ ව්‍යාපාරිය වෙස් ඉතුරු ෆුලාවගෙන් දාන राज्य तरक्की कुरवे मिफद मुहिम मसक्कतवगा रस जुम्हरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ गंगुलव्वा हरदना सियातक राज्य इक्तिसादी अदि इज्तिमाई कुरियरुम वर अवस बिनगा कुरव मुंगंदवा मसक्कपुल तकट्टक एमनिक फान नुहनु इख्लास तेरकमायकु शुक्र दन्नव हमें याको एम्मेना बोहिया वही कंकशोर को देवम रईस वेवडंग फावा वादकी दिवहि कोम्मे रायतिगे हिता गुलिफावा कमे बोहिया वही कमुगे दातिकम दायमी हल्ले होतवा देवम कुरवा मिबुरम सकतकी दिवहि आइला तकं उफावेरी अधि हमजेहे दिरुलुमे होतवा देवम एमडिक फान बहट्टवा गायक कमुगे हेक्के मियदु मिदके कुरियरुन तककी रईस जुम्हरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्गे इस्टेंगेवम वशाजेहे तसव्वुरा रयतुम बेणुवा मुहिम कंतत्त फुरिम कोद्देवम एव्वेस मडुजहुमे नेति कुरवा मुंगेंदवा मसक पुलुगे हेव नतीजा එහෙන් කපුන් විෆුර්සතුක අල්ගොන්ඩුගේ අමිල්ල නමුගයා බැංකුගේ බෝඩා මැනේජ්මන්ට් අධි මොස්දෆුන්ගේ නමුගා අධිවස එෆ්ආර් එමනික් ෆාන වරහාස ශුක්‍ර දන්නව राज्य गेदरुकम उम्रानी तरक्की कुरियरु मट्टक मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिबा एवुजारा के मुज़्ज़फुं कुरबमुंगेंदवा बुरमसक्कतक इख्लास तेरकमायको शुक्र दन्नव मिमशरूगा BML के फरातुन स्कूलवा हुरिया मुज़्ज़फुन नटा BML अफोर्डेबल होम लीजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हसन शाह मुवेस शुक्र दन्नव मी मुहिम गावमी मसक्कत के बावेरे का वमकी अल्गोन में लिबे वरब बड़ शरफे एमे बेफुन वरब बाजवेरे का इदं वस्सलाम अलैकुम शुक्रिया CEO गौमी तरक्कीगे मुहिम मशरूतवगा तिय देव्वा मेदुकेंडमेन्ने ए बाळलुमा देव्वा अहमियत कमटका नुहनु इहलास्तरिकमायको शुक्र दन्नव Thank you, CEO Sharif, for your remarks and for your institution's continued commitment to enabling meaningful national development. Demi haflaga onnani bohiya wahikan emmena mi mashruge dashun hulumalega binakura enhas essateka nuwadiha housing unit mashruge macha tayar kofawa kuru video balawalawa. We would now like to invite you to direct your attention to the LED screens for a brief project video presentation showcasing the scope of the project. The video will also offer a glimpse of how the development will appear upon completion, featuring 1,190 units in Hulumale. ಕುರಿಯದ್ದೆಂ ಒಣ್ಣಾಣೆ ಮಿರೇಗೆ ಹಫ್ಲಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ನಂಬರು ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ರಸ್ಮಿ ಕೊಫೆಶು
ಮಶ್ರೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಟ್ಟವಾದೆವುಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ ದನ್ನವ Minister will be accompanied by Chinese Ambassador to the Maldives, His Excellency Kong Shinhua. Bank of Maldives Chairperson Al-Falil Ahmad Ali Habib, Bank of Maldives CEO and MD Al-Falil Muhammad Sharif, BML Affordable Home Leasing Private Limited Managing Director Al-Falil Hassan Sham. In addition, I would like to invite the special envoy to the chairman of BUCG, Mr. Zhang Xiaoshuang, the project manager of BUCG, Mr. Wu Huishuang, and project manager of BUCG, Mr. Kang Guangbo, to the stage. We kindly request all participants of the groundbreaking ceremony to remain on stage for a group photograph. Mi ummidi mashruge amali maseke fattawadavi befulun himine gotunnaga tarihi photoga beri wadagen devumma edi Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizuge arihun adabverikama kotannawa Thank you. Then we have Flaga Wahak for the Kema Minister of Construction, Housing and Infrastructure, Dr. Abdullah Muttaliba Tannawa. Next, may I respectfully invite the Minister of Construction, Housing and Infrastructure, Dr. Abdullah Muttalib, to deliver his remarks. The Minister of Construction, Housing and Infrastructure, Dr. Abdullah Muttalib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala khatam al-anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Divrajya Izzat Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz, China in Divrajya Kanalwa Fundawa Safir, His Excellency Kong Shinhua, Bank of Maldives ke Chairperson Ahmad Ali Habib, Bank of Maldives ke CEO Adi MD Muhammad Sharif, BML AG Managing Director Hassan Sham, BUCG International के Deputy General Manager Mr. Tan Xiao Shuang, दौलत के कुंफुनिता हो गए Managing Director, रायतु मजलिस हो गए इज़्ज़त member हूँ Bank of Maldives के स्पेरिंग बड़ाएं कि मैं यहाँ फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मियादु बिंगा एडगे मिदिये Bank of Maldives फंड को गेंग तरगी कुरा तिंगा सुई सत्ता फर्स्ट तोड़ हाउस यूनिट के तेरेंग 11 ते कनोदे हाउस यूनिट के मसक्के मी हम एकनी बिंगलेनु मी रायतु नद्दे उम्मीदे शरफ वेरी अबुरु वेरी दिरुल में गे उम्मीद बोहिया वही कंग एम्मेन मिसियासत के मकसद की दाहिमी बोहिया वही कम की कोम में दिवे ही रायत का वेस्लिफावा असासी रक्का तेरे कम कंग हेदुं ए फैसा हुरी तनवस आइला तकंग एकनी लिबिगें बा रक्का तेरे कम के बदलुगा
komme divehi rayitaka ves lifawa rakkatirikamakan hedun ade solo maachuga maapannu hulangu daira resu jumhuriya kurvi ziyaratuga waran hani goliyega huri gekka manifan pede wadagende maaliya nisbeva ailay e ailage maafunu gein bahagen lifawa kuda binkolegga waran nikamitkon hada hori gein ho itur evves kotriyenne wara saftahir hedun dove istiriko dadiye galuwa fahori eta terega kekkuma kuda badige kolen hada fahori niduma banku bedaka ekko de endu bahatta fahori admi GDP ge nisbatun bolaka satara ha havwar bodu adede jehe gawmegge halatu onna vi gotenno eta zamane banden maalega dirule gina aila takegge hagigata rakkateri aila goyagen hamejehelagen ulelevene bohiyawa hekame netun dema firin emihunge darinna ekko ekkotoriega nida kab haden jehun effuralage dashuga darinna daringe ekko ulen jehun rangala vෑදවරුණුවා ෆෙන්ලී කුවාෆ තන්තනුගා කුඩකුදින්නා දුවස්වී මීහුන්නා බලි මීහුන් උලෙන් ජෙහුමකි වරන් හිද්දති කමෙ එත සතේක ආයිලායකු මිනිකමෙතිකන් තහම්මල් කරමුන්දනි එහි ඉතරිකම ලිබේනකම උම්මිදෙන් නැති අදි හැම යාකෝ මාබොඩ ශකුවා එවස් නැති එකමකු මිසරුකාරුගා ડોક્ટર මොහම්මද් මුයිස්ගේ ජාමතුගා midenne faraataka ki baakiya fa faraataka nuwane ummidenne alalu melle faraataka nuwane ad dehas baarawana haru housing minister kama hawala wadagenne hisabun miada hamaya maalege eta giyaka emanik fan amille fula wani ziyarak kurawafa nikameti haluga ole mammange adu emihunge darin bodati kurumuga jaaga gotunna ehenihen goggotun huri datikamge wahakawani assawafa umrun duwaswi mihunge faratun hittetikamga dati undaguluga uletan wani feni wadagenfa hani golitahuga iruge alikamen neti safa wa nulibefa tantanuga nikameti ailatakum ulamun datan emanifana wani fedi wadagenfa efada getaka wade e ailatahuga halatu fenumun bohiyaawakama ki kiya hassas masalekan ihsas kurevene misarukara bohiyaawakama ki insaniyatata ka koddenje kame siyasi kame no maqamuge haysiyatun nikamet faraatoge hagguta rakkater kurumaki algon menna zati kame ehembe misarukaaruge bohiyaawakama siyasatu binafawani emme program kanno en usula kanno mujtamoge eki gintitaka hoda den jeheni eki hallu bank loan nagagen amille boyakam furadon fara ganna farattaka he aguga flat ganna libena magu malastaken we fahivegen dane kuda amdani libe ailataka lease to own model ge dasun social housing ge gotuga bohiya waikan hoda dinuma flat imarak kurum miwani feshifa hiddati nikameti hailuga ule farattaka khasa usulakun iskandigen bohiyawekan libene magu algonma midani fahikuramu mi bohiyawekam siyasatu dashun kureve emme bodu emme beenunteri policy intervention mazige tajribaya balayru bohiyawekan emme boda benfa ailata ki bohiyawekamuge am scheme takun flat nulibe faratta bayfar efaratta ka usul take nege rangalu maulumat nulibe beenumwa ehitarikame nulibe nuni beenumwa liyekyuntake hamennu kureve war ginafahara efada faratta ki baaki wegen gos system ge hawasaya koppalafa faratta wati dirunumge datikama ekko efada program ke edi formulum ves onnani nuawar kamaka vefa emme nikamet faratta ki emme nufenna faratta misarukaro kan qabul kuraka beenmenno emme faqir emme nikameti faratta ki baaki wefa faratta ka waka
algon men benu men nu fomen nu furigen liumen nu libigen fom lambi gonnegigen baki wan dukollaka benu men nu sarkaruge zimmayaki emihunna ehiterivun sarkaruge masuliyataki efade faraitan hoda dirumge halat wazanko efaraitaka benumwa ehiterikam forko dinu ehemve priority social housing register en hedumaki muhimmu kamekkama qabul korwegen ekamuge idari masekketta miharwani feshifa ogateri sarukarakun nikametinna ehi edi aades kuranjon huttuwan kenidele masekke kurana ogateri sarukarakun ehi terikam benumwa nikametin hodan masekke kurana ogateri sarukarakun emihunna ehi terikam hoda dene bohiyawaikan emmenna mi siyasataki ogateri siyasate komme divehi rayitakaves emihege femwarun ekashigenwa amille bohiyawaikan hodumuge magu mi siyasatun holuwegen daane aburveri rakkateri ufaveri dirulumaka ekashigenwa bohiyawaikamegge magu koshigen daane ad mire binga miligenda mashruaki mikureve masekketa libigenda warabbodu kurirme maan Allah algum mikura masekkatuga barka lawwashi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shukriya Minister. Thank you, Minister. Then me haflaga onnani mashruge contractor kamugawa Beijing Urban Construction Group BUCG ge chairman ge khasa mandub Zhang Xiaoshun ge wahak fuldekkemu. Ladies and gentlemen, I now have the pleasure of inviting the special envoy to the chairman of Beijing Urban Construction Group, Mr. Zhang Xiaoshun, to deliver his address. His Excellency, Dr. Mohammed Muiz, the President of the Republic of Maldives. His Excellency, Mr. Kong Xianhua, the Ambassador of the People's Republic of China to Maldives. His Excellency, Mr. Abdullah Habib, Minister of Construction, Housing and Infrastructure. Respected Chief Executive Officer and Managing Director of Bank of Maldives, Mr. Mohammed Sharif and executives from the Bank of Maldives. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Today, we gathered in the beautiful city of Hulumale to witness the historical moment for the groundbreaking ceremony of the 1,190-unit affordable housing project. On behalf of Beijing Urban Construction Group, I extended my warmest welcome and the deepest gratitude to all the distinguished guests here today. Over the past decade, BUCG has deeply rooted itself in Maldives. We are not just builders, but witness to the incredible development of this country and a proud contributor to the friendship between the two countries. From the new 4F runway at the Vientiane Airport, which is a flagship project to the Belt Road Initiative, to the world-class seaplane terminal and the regional Madivalu Airport. Our engineering effort has significantly boosted the local tourism engine, created thousands of jobs, and conquered Maldives families to the rest of the world. We take immense pride of knowing that our work has brought tangible economic benefits and convenience to the Maldives people. Today, our mission shifts from connecting the world to sheltering families. We recognize that housing is the foundation of happy life in every family. This housing project perfectly aligns with the inclusive national affordable housing scheme introduced by the Maldives Monetary Authority under the strong leadership and the visionary support of the President. This project represents the commitment to the people. It's not just concrete work. It's also about
providing safe, modern, affordable places to families and to the growing and hardworking people in Maldives. It will significantly relieve the housing pressure in the Mali region, elevate living standard, and foster more inclusive and prosperous community. None of this would happen without the trust and support from our client, Bank of Maldives. Thank you for choosing BUCG as your partner in this noble project. As the main contractor, BUCG deeply understands the weight of this responsibility. I pledge, on behalf of our entire management and the construction team, that we will deploy our best resources, adhering strictly to the highest international standard of quality and safety to ensure the timely delivery of this landmark project. As we lay the foundation today, we are also strengthening the bridge of friendship between China and Maldives. We look forward to continuing our contribution to this high-quality development of this beautiful country. Thank you all. May this project proceed successfully and bring long-lasting joy to the people of Maldives. Thank you very much. Shukriya, Mr. Zhang Xiaoshuan. Thank you, Mr. Zhang Xinshuang. Mesabo mi hafla ni mumakangai nimmalumge kuring hafla intizam kuri faratauge namuga Divi Rajyage Izzetiri Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz, Minister of Construction, Housing and Infrastructure Dr. Abdullah Muttalib, China and Raja Kandalu Wafa Hunnawa Safir, His Excellency Kong Shinhua, Adi Hafla Vadaganti Bevi, Emmeha Izzeterina, Divi Rajyage Taragia Mustaqbalataka Kuriekenda Mi Muhimu Mashruge Amali Maseke Feshumge Ufaluga Marhaba Danava Shukur Adakuna. Mihafla Nimeni Divi Rajyage Gaumi Salamu, Gaumi Salamga Bairvadagan Devuma Emiha Befurna Danava. Adi Gaumi Salam Fahu, Tebefulunge Sharafka Tayar Kufawa Bilemir Kolemaka, Eme Befurna Dawatarwa. Uriha Befurna Bajaveri Rakatiri Reakangeding. Wassalamu alaikum. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this concludes the official ceremony for the groundbreaking of the new housing units in Hulumale. On behalf of the organizers, we wish to convey our sincere gratitude to His Excellency, the President of the Republic of Maldives, Dr. Muhammad Muiz, Minister of Construction, Housing and Infrastructure, Dr. Abdullah Muttalib, His Excellency, the Ambassador of the People's Republic of China, Mr. Kong Shinhua, and all distinguished officials and invited guests for honoring this occasion with your esteemed presence. We thank you for joining in marking of this commencement of a project that will contribute meaningfully to the development and future of the Maldives. May I now respectfully request all present to rise for the playing of the national anthem of the Republic of Maldives. Refreshments will be served to all guests following the national anthem. Thank you and have a good night. Salam.
है दुआ कुरमुम कुरीम सलाम adalmente befna hamete me migenestemo ametiei hulumalega imare kurumang hamat sefawa enha sesateka nuatia housing unit imare kurumge binga elumge rasmiyatu mi rasmiyatu sharfrakote pafa mewani rasul jumhuriya dr muhammad moizu ade mi rasmiyatu ga binga aluwa de bafa mewani imare kuruma behe baziruge turun mi maseken hawal kofawa bucg ge iswering adi bml affordable ge isverikam misfaha kolleve ade mi mashru balalaruga me BML affordable housing nukuriya genda mashruwe me mashruga dashun jumlatin has tuisata first dollars housing unit imare kurumang hamache fa be magatun vilmale adi hulumalega mi housing unit ta imare kurumang hamache fa wani mi kuda kuye dakkagen milkuwa gotan imare kura housing unit take BML un ama zifafa me wani anna haruge dihas ashavis wana haruge medu terega mi mashruge maseketa nimmalum me hasabun alme me geneste rasmiyat nimala wakifalana horiha befnas warang ufair wagotak kaide assalamu alaikum